Prva pomoć kod krvarenja. Definicija krvarenja jeste isticanje krvi iz povrijeđenih ili oštećenih krvnih sudova. Prema vrsti krvnog suda krvarenje može biti arterijsko, vensko i kapilarno. Prema mjestu gdje se krv izlijeva, krvarenje može biti spoljašnje i unutrašnje. Prije prilaska unesrećenoj osobi spasioci pregledavaju teren. Pregledavaju da li je siguran, predstavljaju se te traže dozvolu da pomognu unesrećenoj osobi. Te nakon toga pristupaju na teren. Osobu postavljaju u ležeći položaj sa podignutim ekstremitetima. Prilikom rada pokušavaju saznati što više relevantnih informacija o unesrećenoj osobi, koje bi im dodatno pomogle. Kod arterijskog krvarenja krv ističe u mlazu sinhrono sa radom srca i svjetlo i crvene boje. Arterijsko krvarenje teže se kontroliše jer je pritisak u arterijama veći. Sam postupak rada jeste da se uzima sterilna gaza i pravi se pritisak na ranu. Pošto je riječ o izrazito jakom krvarenju, nekada sam pritisak na ranu sa sterilnom gazom nije dovoljan, te onda stavljamo kompresivni zavoj. Prethodi digitalna kompresija prije postavljanja zavoja. Kompresivni zavoj je kombinacija tipičnog prvog zavoja i pogodnog predmeta kao što su kamen, drvo, klupko zavoja i sl. Za dodatni pritisak na ranu, a koji veličinom i oblikom odgovara rani. Ojačava direktan pritisak na ranu, efikasna je metoda za sva krvarenja, pogodan za glavu, grudni koš, trbuh, ekstremitete i ne smije se primijeniti na vratu. Spasioci postavljaju unesrećenog u sjedeći položaj, te vrše imobilizaciju povrijeđenog dijela tijela da ne bi došlo do povređivanja istog, te prate stanje unesrećene osobe do dolaska službe za hitnu medicinsku pomoć.